ngifuna ukwazi ukuthi umalume ukuthengisele ngemalini le ndlu le ngoba ayikho indlu e30,000 Mama watsho gore a ke re ntate o rekisitse ntlo ka 30,000 and ska ha e rekisitse ka 30,000 watsho gore 30,000 ke tšheletenyana haholo for ntlo. Baba ubona manje ungafika emakhaya ungafika ukhuluma izinto zingekho angifuni ubamba ngezandla Anyeke uzuyibambe vela wena right. uthile imali moshire imali yonke Lalela muntu omdala. ngiyamhlonipha ubanje bombheke uthulile ukhambisile Ufuna ubabathi umuntu omdala. niyathatha kanjani indlu nge30,000 ithatha kanjani nje lapha long basaphelile umsebenzi ngine 5 years mina nawe sibhadelana manje uzocabanga manje after 5 years ngicela unyeke Mara wena le ngithengile uthenga icase wena uthenga icase wadakisa Baba tla 2 million. 2 million is too much. angeke Ayenzeki le I quotation leyo. angeke yenzeke sisa angeke yenzeke Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke inbox di tswe ke family ya Zwane. Ska ke inbox di tswe ke family ya Zwane jalo ke ngolletse ke Ausi mona, which is ke Ausi wa Abu Zwane. Are Ausi ona. Ausi Blue kutlwa hantanta kutlwile bohloko bana abuti wa ka o rekisitse ntlo ka tšhelete e nyane. A abuti wa ka o rekisa ntlo ka baka la gore Ausi Blue ke motho o neng a qetetse a ithola sa le broke a sebetsa di mining itse a bona gore sa le broke a qena rekisetsa batho ntlo ka 30,000 a gutlela ko high. So no Ausi Blue ke batla o tlotsa malena mo abuti wa ka ke tlo mo thusa go wa tseba keng ntho a yentseng ne se ntho e shapo ke gore a rekise ntlo ka 30,000 re batla tšhelete ya rona no batho ba ba gutise 30,000 sorry ba tswa mo ntlong because of abuti wa ka o rekisitse tšhelete ntlo ka tšhelete e nyane haholo. So guys ntho tlo yetsang no ke tlo kopana le family ya Zwane ke utlwa gore ba re tshwaretseng le gore abuti why na rekisa ntlo ka 30,000 and ba re no say le 5 years ntlo rekisitswe e re ke tsamayeng hantle batho ba holo ke lo bonang family ya Bozwane ke bone re tshwaretseng. Yes baby. So mama ne ke kopa jotse di viewers tsa rona gore wa go ngoletse ka jeno ngifuna Josie Bioscope ngokuthi ngifuna umalume atasebenza emine athola ukuthi umalume asebenza emine umsebenzi uyaphela and mawuphela umalume uza kimi uthi kimi sisi umsebenzi usophelile akho ukuthi manje ngimbuza ukuthi uphela kanjani umsebenzi wathi umalume no basikhathile emsebenzini emine akho ngathi manje malume kade uhlala kuphi sonke lesikhathi wathi kade arentile khona lapha emine yes ngathi indlu yakho kwenzakalani ngendlu yakho wathi malume indlu uyithengisile. So wena muntu omdala ithe mawusibhalela siretse ba ile abuti wa hao ke malume jwang like aksa understand ukuze ngithi malume ukuthi abantwana bambiza malume malume wabantwana umalume wabantwana kahle ubhuti wakho ubhuti wami. So wena muntu omdala uthi umalume uthengiswe indlu yebo uthengisile indlu uthi angazi uthengisele bani manje ngishwa nginibhalele ngifuna ukuthi siyeni khona singiyochaza kahle ukuthi uyithengise ngemalini siba khona ukubabisela imali yabo back sihlale endlini. Wena o right motho omolo nna o sharp ke sharp. So wena motho omolo o rekisitse ntlo mabapi le eng ho no etsahala eng Hayi bekunzima kakhulu ngingasana plan ngabona ukuthi ngingeno ngiyithengise ngizokwenza njani. So senifuna imali back wena nosisi sesifuna imali back baniphi imali bese nina nibuyele nohlala khona. Yes nasibuyele siyohlala khona lapha le batla ntho motho omolo ke lifiwe tšhelete be lo dula pe mo into engiyifunayo leyo. So motho omolo ntlo e rekisitswe ka bokae ene se dinako ka kang e rekisitswe isikhathi eside ithengisa nge30,000 and manje umalume ungene uyitholile imali ye-UIF sifuna ukubabuyisela back imali yakhe usithole le ndlu back. So manje umuntu omdala nifuna ukuthi thina si Josie Bioscope sincede ngani ngifuna ukunceda ukuthi sibabuyisele imali yabo back sikhona ukuthola indlu back ngibanika imali yabo sikhona ukuthola indlu yethu back. So motho omolo ka re situation e wa tseba ke situation e rona le re ka se re ha re fihla ba zavuma le signile something malume ke yo ntlo e molaong le o ba rekiseditse yona ka molao ka se molao ka molao vele okay ka molao. So because of mama re ka fihla ba re ntlo e phela ha o rekisitse batho ntlo ka molao ha ba ka qetela ba re bona ha ba batla ho tswa kapa ke bothata o utlwisisa ai ke batla re ha re fihla mo le respect hore abuti o tlo dumela o so whoever le mo rekiseditse kapa ha no dumela hobane situation e o rekisitse motho ntlo kila bona and then no lena sa entse ntho tsa hae sa batla ho dula mo sana le tshepo hore ke le hae la hae a ke nane ho ka ba easy ne no ave sana go ka tloeng ka like how easy motho mo le go motho so mo rekisitse ntho a dula ko wena ha qetile ba o fa yona free.
nna ke tshepile lona ke a tsebe lona le tla nthusa ile swa ke le ngwaletso le kgone go nthusa ka tabe e Oh, yini muntu omdala? kula Oh, okay. Motho moholo voice ya itlase yani. Itlase voice ya motho moholo. Ke a utlwa ntse o re ke mo kula. Jwale sivula njani? Re ska le mo ke dintja mo. I want to ene mne go butse. Gogo. Gogo. Akunabantu. Njani? Abuti le kae? Giteng le kae? Ke teng. Motho moholo ke ena. Abuti wa mo tseba ntate re tlileng le ena? Ngiyamtsiba. Thama ngamazi. Wa mo tseba. So ni re kopa o bua le wena he re ska o tella re memnyakong wa hao nka re jwale. Okay so. Mama ngizicela ukuze ne sinabavakashi lapha ngicela ubale nje isitulo sisihlala ngapha. oh all right Okay. Oh okay. Singahle ungeza nazo isihlala. Oh mama o lata ditulo. Yeah. Uhlala wathi ngibingichief lapha nje. Ifini baya itulo zami ziyashota zincane. So motho moholo wa mtseba ntate ne? O mo tseba jwang ntate? Ubaba ngimazi umuntu uningi la sihlangana khona sinohlala sicoca nani abantshela thina siphuma epension sifuna hamba amakhaya mara une RDP eCosmo ngoba abathanda indawo leyinemkhukhu khona mina ngihlela emkhukhwini ezigodipola manje abantshela uthi hayi if ungakhona uthi ngibhayisele imali nangathi ongwarthama manje ijarata lakho lithengisa malini aba thama bawuthi ungithengisela malini uthi ungithengisela malini le jarata ngathi mina ngizikhulumele nawe ufuna ukuthi ubokhuluma yabona Okay. Okay. Vale bua mami. Mina okay. Motho moholo. Oh. Siyaphi. Okay, ubaba okay siyakhuluma ngale mali. Okay, angifuni isikhulumela uthi le mali yena wancharge yona ibe malini. Ngicela uthi ukhulume ngothi uze nomama ngapha. Ukuthi sizenze mama ngeke. Okay motho moholo. Mama, ke kopa o jotsa butu why handle letsatsing la ka jeno o re ngolletse le gore why re tlile mo charateng. Mina ngifonele Joseph FM ngokuthi ngifuna ukwazi ukuthi umalume ukuthengisele ngemalini lendlu le. Ngoba ayikho indlu e30,000. Okay, mama, okay. Sorry ungena umlomo. Ngizocela uthi ubaba akhulume. Motho moholo ke wa bona gore ntate o sa hodile. So bua that's why mama a tlile ke nana ga tlo mo thusa. Okay. Ngizo correct ne. Okay, wazi mina anyalo. Sizenze sithu mara imali ngihlanganisa. Ngihlanganisa nomfazi wami. Yabona. Manje ngifuna ne akhulumele mina imali ngimnikeze yona uthi ngiyeze malini. O athi iprice abayithengisa ngale jarata le. Ntate ba ufile buka ntate mo. bamfile na 30,000 yebo Oh ba ufile 30,000. Okay. Later zani nginikeze yona wena. 30,000 usho kanjani? Wena iyo le mali wayifuna kimi. Okay, mama wazwela na uthi ubaba uthini mse. Ngiyayizwa mara le mali le nimnike yona mina sengicabanga ukuthi ngoba umalume seke khulile nginibuyisele back imali yenu sithole indlu. Hayi asinayo imali. Asina because lapha sithole lapha back. Mina ngizongibuyisela back. Sorry. Baba ngizocela ukukhuluma baba okay sorry. Ubaba umuntu omdala that's why umama izena. Athi umama bangekho lesi sinikeze nemali. Abangekho. Baba okay. Angali bhuti kathi ngekho mara uyabona lento le ukuthi ufikisina imali umbonke lawana bona isidinga nazi sofikisa zinya malume. Okay mama mina le ngingeni unina ngakuthengisela kanjani umalume nimbona ukuthi umuntu okhulile Uthathela umalume mdala manje. Okay. Uthe hamba le jarata linjani? Lalibuke kanjani? Okay, umuntu omulu. Leli jacket belibuke kanjani? Angithi sifuna ukwazi. Baba? Yeke ubaba umuntu omdala. Baba udi. Uyazi lama room la? Wazi lama room? Wakhathi wazi. Jehova mo. Kwa malume. Bengeke wamalume. Okay. Sambonisa umuntu omdala ngeke ngikukane naye. Baba, ubona manje? Ungafika emakhaya ungafika ukhuluma izinto zingekho wabona seyimanje
wazi welethini wazi sisi wake umuntu longuwe uye wena okay yini ngironga kanjani mama ngilipha back ngicela umuzwana abuthi sisi ukhulile umalume ukhulile mamela abuthi manje ulandela amakhamera uzongenisa abuthi mamela so angifuni ubamba ngezandla anyeke uzuyibambe vela wena right uthile imali moshile imali yonke lalela muntu omdala ngiyamhlonipha wayazi le pavement wena baba wabonjani la angagcwala idust la uhamba ugcwalise dust lapha endlini ama-tiles la wayazi family ke kopalere mameleng mama kopa emahanyane abuthi ke a utlwa le mama di mama yenzi le nto. oh kopa tlo lo khomba time asithaka awanyane motho mo sorry for respect mara angayenzi yeah for respect angayenzi. mamela he motho mo mama wa tshore a ke re ntate re kisitse ntlu ka 30000 and ska ha rekisitse ka 30000 wa tshore 30000 ke tsheletenyana ha holo for ntlu for ka le rekisetsa ntlu e le lo phela mo yona forever and ever le bana e be nna le bona so ngene umlomeni uzwana namanje from after 5 years awufuna uthi alinde mina already sebaphethe i30000 bafuna ukuzonipa manje mina ngizodinga 2 million hayi mama 2 million wena angayenza uhlulekile 2 million for ini konje uthi hamba uyehlala emakhaya uphume 2 million ifaka ini bantu abadala leyo 2 million mama ngicela ubuza moshile imali yami laphana manje ubaba akasebenzi utheni ku Mdala, uyayazi utshela thini ku kwamalume wami baba wanganeqiniso ubanje bombheke uthulile ukhambisile ufuna ubaba thini umuntu omdala Dala kanti lethe amathengisa dangaboni asizibandile yini lesibisesenza lesi indlu yonke 2 million ungazothula wenze manje ubaba akasebenza tosonke lapha hayi uzolipa imali uyiphethe Ungathenga indlu nge-30,000 indlu ephelele 30,000 zenjani ene komuthi ngomuhulu uzishile lesina la letina sila uzishile la leyina zenza 2 million akho umuntu eshile la ibhatlo ngishile wena la akho umuntu eshile ngicela ungakhomba imali yethu sakuna 2 million anye nginika yona iphuma lomnyango na ubaba uyahlalela akasebenzi uyahlalela laphana mama uphethe i30000 ubaba ufuna 30000 incane mina nifuma kanjani imali kumuntu omdala anifike asemrobha limrobile uyevumile asemrobha nokuboshwa kanjani kanjani bisa amapholisa siwasayo baby wawe wena uzovuma le mali okay afika ngana endlini anayidlanga sephelile sengizofuna nje ijarta le ayiphethe endlini siphethe sisabisela back nidla nitheni uzephe awubasidaba lomuntu le mali asidlanga yenza tabeka tabeka while o sile batla gore mama a le fe 2 million ke eng kante mara o le rekile ntlu ka 30000 no batla le fe o le fa 30000 alona while ga le fe 2 million mama uzo explain uba ubona izonke izisithenga lapho thi sispenda mali enjani le 2 million because lapha na siyenza ipaving lapha yeah okay sire kopa le re bontsha nintho tse di buang ka tsona re yini mama ipaving ule 2 ipaving itina wabona itina na wo emampili ipaving yini amazithina sinoyenza yamanye malumu lapha emuva kuna malumu banye lapha na le side kuna malumu banye ngicela umbuza ibheke one semenenza mali iyenza malini umuntu omdala sisibuza ngicela mama wazi wena ngitshela okay ngicela ubuza amakhaya wena wakhe nyakhe emakhaya isemende uyithenga malini i78 70 okay manje usemakhaya la usegoli ne thina sasithenga 180 and futhi sangathengi ngebheke 1 bheke lamba wabona lapha bona ne ubheke na la asangakacithi that's why sithi sifuna 2 million angeke yenza aningeka cedi kwenzani akasika singale mali sifuna athi bathu babake sikunizele inteki angifuni olo no info ngiyayifuna nabantwana bami bazi la usekhaya okay plan ukuthi uyenza njani yenza thini ngibone plan mama asifune le 3000 ma kuna 2 million no info baby abone plan sifuna ukuyela ngekule intambo zakhe okay intambo okay ama labor never afuna ukwazi ngama labor mama wona unamaslip medical unamaslip ayo ngeke sibe namaslip ngothi yazi indawo yethu mina ngiyenza lo sithengiselana le jarata le wakhona
Bekaso bakuphula basi. Mina Drop umalume. Sengathi ulalele amakhamera manje. Time. Sewulalele amakhamera. Ungakhomba uthame ithama sintanga yakho umuntu omdala lo phela. Ithatha kanjani indlu nge-30,000? Ithatha kanjani? Utshela after long. Bayisaphelile umsebenzi. Wena uphelwe ngomsebenzi wahlala ungithengisela after ngine 5 years mina nawe sibhadelana manje uzocabanga manje after 5 years. Wazocabanga manje lento uzoletha mama. Umama Back. ufuna back. Uzonyika imali ngifuna 2 million. Asina mali. Okay. Ambana le 3,000. Oh 2 million. Le 2 million angifuni mina. Angifuni. Ani 3,000. Bantu abadala leyo 2 million eniyifunayo le batla ntse emapilimi le batla ntse tsore ditena tsa lona le dithazi di fitile 1 million le ska dlalang ka batho ba baholo le ska etsang ntse tse Sithole lapha na Jordan kununa million noma ilumu iwa noma i-toilet. Noma i-toilet. 2 million Ubona lapha phakathi. Lapha phakathi. Ayisebenzi lento yakho ayisebenzi sisi. Ayeke zisebenze. Angeke. Ngeke isebenze. Ngithanda into engenzona. Okay, anifuna sinikezele imali. Okay. my brother siphethe 30,000 yakho Useyijarisela njani? Wena uzothi mina ngithathile 30. Wena kema ngithawuna sleep manje selezi zinto zenzile. Okay, ngizwenza quotation. Yenza quotation or ntotse kipkai. Use RTP le inomnyango wezenki la. Uyizenki. Izenki la. Ngithi izenki le. Faka amathele. Ngina umnyango mara uzenki. Mina ngithenga uplanka la izange ngivale lirasa kanje. Umnyango. Kade kunomnyango. Lento isele lakho ikhona la. Wabona ama room la ngenza imali yami le. Imali yami le. 2 million. Ngizofuna Sleep mina ngiqala ngesleep. Ari bonto baby. Bayeke laba ngababa. Manje ulethe umama ne. Umama bangekho senza lezi. Fanele ngilethe. Wangena gate. Mama wangena gate ungena stop no sons la ne. Udance la. Wabona ngicela kuphi? Okay, ngizenza kodwa. Mama imali yami phezini wakhe. Okay baby. Wazothi nginikeza amaphishini. Ninikeza 10 million. Ngiyaphuma le jarata. Nahluleka lento. Okay, ngafuna ukuyeka. Okay. Oh my God. Ngale 2 million or no house. Mamelo ongeke. Nizophuma. Ngikuthengele case yamabhiya amablack esifuza nawo. Ngibona ngikuthengele. Kanti le ndlu Waza ngithengele. Okay mama. Uyithenga udaki athi udaki ubaba. Ngeke uhamba namakhamera, uthulethele amakamera. Hamba namakhamera. Wangazama mina uzakhuluma. Okay, hamba nina hamba namakamera yenu, wazolethele amakamera la. Asidleni. Kamera wena ngizothulele nawo ungawarwe. Ngiletha mama. Wangeke. Wena nyeke 2 million uzophuma. Ifawuna yona. udakisa umuntu omdala wena wamroba. Ngihamba namakamera yenu. Bafo, ngicela ngihambe iminyaka. Sorry, ngicela wongekho ne. Ngicela unyeke. Le ngithengile ijarata lami. Uthenga icase. Wena uthenga icase wadakisa umuntu omdala. Wamsayinisa Wena udakisa umuntu omdala. Wabona wena? Wena udakisa umuntu omdala ayikho lento lena. What I understand is that this guy ureketse Muthomolo case. Amutawisa. That's why Muthomolo sa rekile ntlu ka 30,000 ubane nasi sharp. Muthomolo unonwele. Na uvume kanjani? Ungabavuma. Umuntu omdala. Uthengele icase bese nayenza izinto nidakiwe. Wena ukaphula ubaba wena. Hayi lokapile. Awuthenga lo mnyango usezenke la sizenke le. Ungazomphula lo So mnyango. yenza quotation. Umnyango la. Tshela kunomnyango la. Muthomolo it's fine. Re tloetsa quotation. Hayi ntwa bona. Obani ba batla 2 million. 2 million is too much. Angeke. Angeke. Ayenzeki Quotation leyo. Angeke yenzeke sisa Angeke yenzeke. Batho ba baholo wo. Ke yentshoneng ke bua. Ke yentshoneng ke bua ke le jwaditse ka especially ha se le signile dintho. Ho tlo babima if bona ba re ha ba batle o gutlisa ntlu back ha ba batle bana bona ba etsang se ba le demand 2 million so tjong lona le ba patala ntlu le be le reke hape le be le reke enngwe ya enngwe 2 million e kang mara re bueng net because of it too much pampalle se ditena pampalla di pavement pampalla ntho ibolile pavement ibolile ile tina Intaba ibalayo. Ibolile. Intaba ibalayo. ka tle ka kgathala Muthomolo kopa o kwala show ya ka skisi papa
Guys, la bona yo. Ne re tlo thusa family ya Zwane. Ntate ska ha rekisitse ntlu cheapi. Ke mo ne re tlo ba thusa ntate go batla go refundiwa. A gone o thola ntlu hae back. Mara ke mo ye ka hore dipampiri di signiwe ntlu se rekisitswe. Ha o sana ntho re tlo e etsang. If ka mo ntlung ba batle ka ntlu ha ona ntho re tlo e etsang. Because of ba batla ntate ba fe 2 million. 2 million ya eng mara. Ke a tshepa le wena o le situation e so ska le balela fela go emailela ko Jozi Bioscope. Ke a le rata ka fela kopa le following le subscribing ebile le sharing di video tsa rona. Yes baby.